Dunia vela Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow vezosi keima semlal kipgeni na bon chabin lemna ka hinai na hi Talkshow hi I bol ngai bang min tuni zong bol ki nau hi tin zule tuni ho studio a guest I ko hi very young talented ho Kuki society la head zong in head ta diu kata sanin chula hello lai zong tam ta him diu hin kum chapam cha amel zong mel hoi ta hin ama hi artist la sa zong hi income actor zong hi in tu cha hi ai ho studio a min hezi chuna ma zong Impact TV Kuki channel thalangin lemna ka hin nei ni amina ga sai ding in Jacob hau ki pa hi in mi tam ta in zo in head ta diu kata sanin ama nang zong hinja kain sai bangin na phat busy schedule na hin kai la la khau the am ji in na chunga ki pa tu khain phonge ai le Jacob hau kip chu music head khat na hi na ai le Jacob hau kip hi hoya ko na hung ham hung kon do na anu apa family background chu le ipp abol ham to hi komiza ni ham le khai chan na sim ham itam ti mel zong mel hoi ta na hi na nu mei tam ta zong pitera ngol mai ta hin nang ma look sai cha na background hin el khat hanom ding tam tam ni gra na hin sai thai de I was kind of nervous because it's my first time. Come in here, let Jacob Hoki in na. Come in Kasaymasang. First of all, I would like to thank the Almighty for this opportunity, and then I would like to thank again the Impact TV, Kuki Talkshow producer Pu Khailun na. So le a brother Saimin Lin. Saimin Lin jong hin. Nang ni suna jong kipa tu kasayin. So le abana hinsan katin na kan min hi le kamin su Jacob Hoki behin. Kapa min ngam kholet Hokip. Kanu niang nu hau kip chule ka ho hina ka chen nau hi ho ni hi ka nei na I mean ho hi ka chen nau hi ni a hin khat pen chu si kot lin na akitin abana khat hi le gamlen sugunu Chandil district subdivision a hin chule we are 6 siblings in our families, 2 boys and 4 girls, and then among them I'm the eldest one. And then so we are 6, 7, 8, 9 with my pupu, my grandfather. He's still alive. Actually, I'm 20 years old, and then I finished my 12, and that's it. Ahile, enjoy hin sen mak tuna. Mel hoi ta na hin na. Firstly, mi tam ta hi nu mei tam ta te. Nang dai cha hello le nang ai sang mi tam ta ding hin na thing thing ki se le pi ding ai kim ni ham na hi ta bang ho ong ting le what do you think if you react it in a ball there first time I he pidi say them official video hi ka hin release a hin na many messages did that to actually call ho hong in that time I was shocked, like because it's my first time I was wondering, and then tu lang here le pidi say na tamwar ta din na angai na ba normal la gya na ipi ho jong ka sa ta lo ita chu tai normal hi la tam wala normal na sa hi tan na normal la chu khat le ni wang su nang lung dei wang su na zau mai thei ding ai na erona ga sen chai le ki pam le ding a hi le la lang hin na actor khat jong na hi in chu le singer khat jong na hi kup chapang cha na hi just 20 10 plus 2 yong na chai be ma hin la lang ai tin hong lung gun ham cham chan hin sai te ham like family background ko na la lung lut mi te ni wa ma hi lo la na ma ko na inspiration khat hong ma hong lung lut nei. From my childhood days, I really love singing. It's my passion, and I think that also patinin talen AP na. Chuzong le kanu hi lasami na hi. But amaw khang laya chu piti se dam ha sawal na. Studio ho jong umbe se lo radio abo khum ji hin na. Ji chun ji a chu ha sa ji chun adei bang na jong jong ta hin na. But kai chu hi le kani opat ka tha na nu min chuzong le hi chi la hi ka dream chu hi le la hin sa de na chu le mi he thei khat hi ding nam sung bo hi lo na nam ja dang hon dong e he ding ti khat chu ka de in na cha chu na family ho ako na zong heredity khat zong hin na sum na ma ki ham bol he ti chu na sei no hin tin na ai lo le nang ipi aro na sei no ma ka sei no pen hi le kanu jong la satim hi ka sei ta in na chule kan yaw pat in la sa kan thanu min ka dream jong chu ka sei ta in chu chu hi abana jol aban man chak
khổ bơi na ai hin le chapang cha na hin la jong na hin satan na in jula acting lang lang chong ngol hong hitin na lan hin sa la la sa ma sat pen studio no hin I won't spare you na kamo koi lo din he la khat la na sa la na sip ma sa pen na hin sa thai dia okay chizu ke shi bang ju hilong na it's a cover song hi jong le English la hin na okay I'll sing to na sa thi In case you didn't know, baby, I'm crazy about you. I would be lying if I say that I could live this life without you, even though I don't tell you all the time. You had my heart a long, long time ago. In case you didn't know. Guitar lang team de siya po na hindi chun kay man kahit kang kumakain sa IG. Kipam le zing kul ga bi pio team yu mi sang le bi version na la ma sa pen na hinsa nang ma first song su is music video je le adang dang ho chu vet ha na som sa ga ne ho hite o public ho le bi version a vet num diu ta san men min mi pi ho le bi version ai ho Jacob ho kip min first time sa la hin chi to chun adang dang music video ho ama thon ho chu vet ha na chom cha ga ne ho hite. In case you didn't know, baby, I'm crazy about you. I would be lying if I say that I could live this life without you, even though I don't tell you all the time. You had my heart a long, long time ago. In case you didn't know, secret chord that David play and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and major lift, the barefoot king composing hallelujah. Saw Busan Hole, memorial football tournament. ZMFD on no bangin abung so Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you
It's time for goodbye. Like the season change, like the flower bloom, like the sunset, like the river flow. Hey, it's time for goodbye. Like the season change, like the flower bloom, like the sunset, like the river flow. We gonna miss, we gonna love, we gonna set I wanna recall. We gonna love, we gonna miss, we gonna set I wanna recall. Vậy thảo na chui nên tawin nộp giống nộp lệ zing na la hi na hin sa ama sa pen hi English la hi na hi si English la hi pidinga English la na sa ama sa pen English te ka ngai sang ji hin na kanewa patin emila nang chu ka ngai nung nai chu chen ka ngai sang na hi jong na English lang western lang ahin kalunga lu na hi ja chu English la ki pizi hi den piza in western lang hi piza na lung lu hin reason behind chu hi le amo hi piti seidam allow jong hi ngai theina jong le ga meet up theiring a jong khang to na jong la ki man cha ho dang ka vet le na I feel like ka dei jeng na te ta sa jo to bang ki le ai ma jong lifestyle ho jong improve na jong le ai man jong phatum na ki ni di ti ja chu English la ka ngai sang ti western ngai sang na tin na hi le the way you dress, your hairstyle, your looks na your complexion here it really look like western hi na hi le who inspire you western singer hello le artist hello le icon ho la who inspire you and who is your icon when I was a kid I don't have I have no chance and no time to watch this Western music because we are in the village side. Like we are from Piti Stadium, Tinglang na kachin na. Hindi aso phone ho jang nekin nilo hin na. But Piti Stadium hukan head jeba pada hi One Direction na. One Direction. Ama ho lasa ho. First na hi One Direction te lasa hi. Koi sa hi jong khet nai lo la khat kaloi khan a hin play na chu kalung sunga achang jing ti ta so ka ngai nom jing na cha chu ka hin hul le One Direction te na hi cho cha chu chi One Direction te a hi ka het apara hi ke se ka jong ka ki cho ina ka ve ji na cha ko na chu ke ma le ke ba inspiration ka nei ti oh wow na hoi le jing na cha ko na see to really put the hard work ti ta cha ko na hong ki bol he san na fine and then everything transform and today Jacob how it is not more or less look like those like One Direction ho sanga hoi za tai ti chain na ki pam he jing na hi le la na hin sa hi family ho ni PSAM like la lang na hung lu na ki bang na hung lu na family support ita bang na family wang chun ai support na na especially kanuin na ai ha support in hi wang in family chu anaki ha sa na ha sa ji chun Piti Stadium ama ho dei dan jong chu hi le lekha hoi tan sim hen lang service khat mu hen la in sung zo de le na miu pa jong ka hi ja hi ki ho lang hi ama hon agel zo in na but to hi e ho Kuki te hung khang to ta len na development ma sanga sang in hong ma chal tan social media lang jong na program mo ka hin mu Piti Stadium sumnyo ka hin mu na cha ju kan mu la ka pan jong ma sanga ka ki pat tilai sang in to ai support na hi sang jep tai mong suna so ki bol se lo le guess ki ko se le ki holim he chi he jing na family support umji lo so ai ho family ho hin not in a negative way le kha sim ding government service he lo le lang ho bo hi target e bo why not singing is also a career hello choreography on career here acting is also a career hi of course ho Kuki society also we don't have a market to inai hi jong le to hi masang tamang hi ta poina this he in parents or liver song kasa easy get into ni song look he is one of the model titaute model tamang ai ho Kuki society top model tamang hitan he transform himself khat ai si parents song in head ba cha pe lung lu nai we should let them follow their hearts na si topi ta khat hi pa he jing bang hapana na panding he ti su ka ti ko kin hin ten ai le tu sa nai lai za na sa do ta
tu chana hi abona English sa ho to cover ho to na abona sagi ti din sagi na sa to na hile nala sa ho hi official music video hi izat tabang ki thoda ta ma hi lo lai ham official jet keima official ti chu Amy la hi ana official ta video ki bol bang chu nai lo but cover ho bang chu na official ta ka bol tho ti di ta chule la sagi la chu la ni thum ho to bang hi na a video nai lo lyrics bua keima chinara YouTube account Siong to expectation agang inna agang video hong so to diang ta sa no process like that ni nga lo healthy way ti sai ga se hin na hile to hi pop song hina lungu ni ti ekiza inna why pop song na classic yong inai binai ho folk song inai binai lo le la piti ha za inai binai tam ka hepot pop song hi why do you choose pling a choose na bo ji pop song ka hin choose hi le mihim hi lai sa ting le I o kitu pi ong ji na classic ho jong chu ki dei ka dei tho na jong le country ho jong chu ka dei nai but pop song hi ka sa ji ting le pi se ka o to kitu na I ja hi pop song ka sa ai le pop song ka reverse ho le kai request dung zu ya pop song ka ve nin sa pi thai di ham mai bi ho Kuki la ho English la jong le pop song ka nin sa thai di okay guitar to na enjoy ka sa pe nan ju pop song chu hi tho e jong ka hin sakin Jolang chu English la ka san tun Amy na Amy pop chi hi to ka hin sa ding hi le keima official song Kuki la na English a hi lo achule a video hi ki bol nai lo bolding a na chi to ka hin sa ding hi kamu masat ni na so mai lai se kamu ni ka ve Chipinthei pu na so mai lai se kamu ni iding hi banga nei ngol sa ham na mel hoi na dong hoi hi ke ding in passing hen ka hin de ye ka lung gel zo se na lamang e na cham jing tai ka lunga mil thei lo ding e ka hin de ye chan chu tan be guitar ka pe ka thip lo ja he na ka lung dei bang ta ka sa do thei lo ti de na the mong nge ki bao thank you Sir tip lo pa su so mi na it's about your voice na watch magic khat o mi na studio ana sa chilai impact TV Kuki channel studio ana sa ngai zo nin te te zong kata san lo la su mi khat ngai lu na mi khat dei chan nai lo le ngai lu na la khat ni what is the background behind this song nai sai tai dong ole na ngai mi khat ji ana sip ham ching sai ngai na chi hi chila hi cái mà sẽ bị bồi kinh đã xây dựng na brother Stephen M thằng na nhiều hồi năng sapa ko ama in Asia PA in cái màn cả sa na cái mà ako na atu sim ho wang chu cái mà jong hi atu sim jong chu cái mà hi bồi na ama na bona hin se ba ken ka sa hi ai le nang ma personal life to one related hello not related ai le hi nang ai sang mi tam hin khwa ai sang đi chu kahin ngai kahin lungsi ni nati of course we have crush na jong le lungsi nang jokin ne in na but aminawang ka say yeah that's a secret na say do ngai long na chi za ho nu me tam zo wang dim na kisip te diu ta zo no worries a break up on to na nga ziu ding amazing in ten but now I'm not in a relationship I'm single and ready to mingle really yeah so Zakop Haukip now he's single and he's ready to mingle. So everyone Kuki channel, his channel was also single. Numay ho si nunga ho si na. He's ready to mingle. So aban keto po. Ay lahong kitin. Acting lang som na ball iti. Acting le singing how iti handle na ball. How do you carry on? Mix iti na ball. Singing jong kalung lut chole acting jong kalung lut na hi jing kathi me jong katina hi poina acting jong hi
kalung lun dung zui chun kabol do aji inna heji achu acting jong hi official album hong ka zaw a hi inna chele chi hi pidi sedam ka adjust di ta chuna na hi le te ka na bang min date hi za le shooting ne ute na ka album hone tho pin cha ne pan pin ati le bang ati chun keima example date 25 a hi shooting a 80 mule na keiman 25 la recording ho to bang ai lo le studio ho to bang ka chi di le na chi chu keiman ka cancel la keima work pen hi amo lang do ka chi ma sala na chu le ka free thing le shooting ka nei lo ting le studio lang chu ka chi eta chu get just a hi le acting ani ni na boli na hui chi pen hi na halu lu jama la sa to hi ka la sa na a hi le we can preference la langa na pi na a hi le chi chu heta win na secret khat hoi le jing na hi le to a hi acting langa sa hi sun film a hi lo le official music video hi tabang bang na bol sai tam izat sim thai tam film wang hi englo Kuki war ko hin na right now we are on process of shooting official album a hi kalungin na lang Chingboy hang ni actress Chingboy hang ni na ama to chele mangku ho ki main actor pa na ama to ka bolu hi in ke Chingboy nawa ka kichip na anaw pa kichip na hin chi chu khat a hi in chule tu le tu youth te la te youth type lang na chile a han lang in nunga go lang angai nom la ho na ke to hi hen ki ti ve ta la chu chipen hu ke man pi say the main actor kapu na hin na ke man main actor kapu in he chi chu ka tho chai ta to editing ke wa out nai lo na chi to chun ni hi in chule to hi tho di na aum na lai official hi ni ti di hi chule film a hi englo ku kyu a hi na ai le za ko mel hoi ta na hin na ta sa fit ni ngai sang na hin nu mai tam ta in nang hin na dei ding ai wa nang i ta bang nu mai na dei ya cha hin sai can nu make a day a girl with a good personality na and then a girl with a quality of respect care motivation and understanding chỉ tao bằng nó mấy cái đấy nu mai ho zo si na ve ho zo sin with a girl with full of respect na and ban le quality nei na understanding jo si quality nei ho si sama na ngai sa hin tin na ki sip di ve ti so ka sa hin tin na ma to a hi le tu na ban chi kit hitin nang ma personal life a hong te o na neu la ya piti de han nang ma na hobby or la na talent pa hi la sa le hi acting pa hi an hi ding ka ta sa ni na hi chi tabang na hin ya hi ha sa na gen thai na itabang mang na hin to am hi chawa hi when you try to follow na hin bol ki ko nai nang ma hin ko ai itabang bang gen thai na hin to gen thai na chu tam bi ka hin to na ka sei ding a chu kan neu like kaneo apat in na la sa ka sei tan jo nyam kalunga lu din na first of all family ka hin sa in kanu le ka pan in sung mai cham shipping le na ja chan lai sa di win na ja chan la ka sa ji in abana char sa na next step neo ka khong le dom chen char sa lai ka hin sa in hizo chun char zo wa kun chun class 8 9 ho ka sim chun na school la he function tiding chu tidang chu teachers day children's day chu literary meet hockey ball ji hin na cha bo ka perform nom ji na ai banga ka za mi za cha si ka hin na ke ka za cha sin ji chun mila ka ding do ngam ji hin na but class 10 ka hin sim chun ke ho school literary meet au mi cha chun solo competition au mi cha chun kagazawen na kagazaw le first ka hin la in na chichu ke ya ne kaung ki pan na hin chu le difficulty si ti le village ni au cha kana chen u hin na ka ho hi ji chun piti sei dam education lang hi jong le social media lang le develop om lo na chu jong le talent hi bring out na dinga hi talent hi show off ki bol thai lo na jong le in chen long ha sa ji chun
la ho jong ka sado thei hin chule family no chelai chu ina support lo na competition a chahi ita chu ka struggle na pidi sei dam kalung changa ka koi ti de ta chu bring out thei lo na ja hin class 8 tho ka hin sima chun competition a umin na jaila oi thima ki tin cha chun kanula ka pa jong ka he sa pon gu thimin admission ka bolin na kam injury ka pilu in ja audition ka chi la ka through in ja hi audition ka through ja jo abana hi first round hongum chalana ja jo in sunga jong la ho ka practice ngam lo na aji jo kanula ka pa na ma ya chuna chale ka family hon dam ka neighbors hon dam ma ya chuna relatives hon in sunga jong la ka sangam ji hin Okay, I can understand. Again, thaina tam ta na hin to he ti chu hin na. In spite of not supported by family or relative or anyone na, you have carry on. Na hin bola tunia. You are about to, you are a star now titaw. In society, I think very inspiring na. Kitil hong na thay ta hin na story nga emotional zong hin na. Til zong si neo zaong ki pa na hin. Nalung neo loading hin na. Proof, you have to prove them wrong. To ang proof na bol sa ni hitabang nagya hoy tabang ani kan also adi poet is not by action na by pita practically na proof na bol ding hiti so kaga musap ni na proof ka bol pan hitay not pan it's pan hitalo he na ha bola na bol sa hung na sa analyzing he na nga hile tuin enjoy hin say han bang acting lang ahong kin hitin na it's acting career na hong lu na hi kun introduce na hin bol ham acting na aji chu la lang ka lung lu ni na tin na la lang na lung lu ji chu nang ma personality a zaw khare hitan acting pa hi kun acting nga hong zaw la chun phadi he ya kun introduce na hin bol chahi chi acting a hi opportunity a pi chu Anglo Kuki wa na team ho he organizer hoti de tai Anglo Kuki wa audition ka hin su chun piti siam social media ho ka dim ho akit ta ekadin aflasu na jong le senior actor actress ho to ka hung kheo na ka hung kimingar win cha ko na chu amhon acting skill training ka nei ho hin na cha chun acting ho e bor sa ji win cha chu kaloi hon ka acting chu adai win na cha chun amhon official album ho bor yi ten de je kom nang hung pangin ki ta ba na cha ko na chu acting la ka hung lu the si Kuki Anglo Kuki wara ko na hin alai si ako ipirol pen na la British role na palawan hin na isi Anglo Kuki wara hitile really vet thayam lo lai dan ham chi shooting a hin la in na 10% la hi 3% bo ka chai na la yo hin to hi February la in abana continue ko bo le we are hoping and we are trying our best that in June masana hi release date but it's not sure na role so villain lang hi song le na role adi so kagela hela na body to na physical structure to kito sana na pio hin na very fit hin na role kaga lungmi na kaga mo chun white in very perfect hin ti tong kaging sa na film release yang le na boom hong hin tin nang za la min film nang ta hin ben hom da ding hin ti ga sai hon hin tin a hi le tu hi pin bol ham ina piti tha adang da ipp project na bol mam a hi lo wa hi le la sa na chi ham la acting na bol ham tu like da tu le tu hi kala ka boi pi ke set ka bol go re hin na je wang ju ti da ka bol do re ham wang ka sei thena hin la ho studio ho ka boi pi chule acting in of active na ho na so ka bola chi ho ka boi pi ma dang ka bola do adang na bol de lo na ala tu mi khanin film thoding na hin ko hanan na nom dem of course role nine pile ka thanok na pa he je wang chu le ke sia mi hoi ta zong hin za hin sai bangin mela zong hoi ta sa zong fit la sa zong team acting zong team every combination hi ma ko nam tan na Kuki society piti ha platform ki pi ungai he na to film tha lo le official music video lo atang dang hung do mai le try to invite him na ma hi even offer him na then it will be piti ha very successful he did so kin zong ka sai hi tin las la nga hi itaw ma award na mo ta la sa la ngai
award ที่ class 10 ก็ชิมได้อะ literary นี่ละ first class ก็เห็นนะที่ว่าจะ very normal very simple เห็นนะ but มีปีเหตุที่ society เหตุที่ยังไงตีเลยตุกุม2000 last year 2019นะจ๊ะนะ NT for the day ครับตัววันนั้นยา best pop singer of the year 2019 จุดเกมากัมโมตีเลยเกมาอีกปีนะachievement เล่นตานะ NT for the หน่วยจีนก็มุ่งไทย so not only one นะมีตั้งตาคิดเนี่ยหน่วยนั่ง very young age อะไรตรง award นั่นก็มุ่งไทยอะไรเลยahong long din kum ho chu sai lo yeah, and I never expect na kan because ke ma voting system a chi na chule kan nomini chan compio jong senior ngen ngen hin I never expect but mi pi tan elung se dan chu na mi pi petition e ngai sang dan na chule mi pi ho zo si vote e pe zo si ho chu na jong ka ki pa na sim zo lo ka in phum kay zong ka ki pa na very young hi zong la chen kin tu nya nang host ka bol ka gela I feel very proud na this moment history for Impact TV Kuki channel and me hin na ki pa on hazing and hi achievement ho sapang sa interview ko bon na la zong at sapang pen loi na hi mai thai hin na but your talent sai di poi na sai di zong tong ti ka dei but first time hi jai kan nervous na kalunggel zo she bon amang jing yeah it happens sai but so normal ta na la ding na in sunga khol ma na gel de ti so vela ka sai ken a hil acting la nga hila tu chana wa hi ma sa award hila mi het na wang na nei lo lai aji chu kan nei lo lai aji chu hila aji jong o min na film ho jong ki thon nai lo na chule official a jong chu main role ka tu na nai lo na only supporting role ho to bang hi ja hi min jong e het nai lo award ho kamu nai lo ti de ta and lo Kuki war hi in ahong hong ding tang tang hwa jong na mu ding hi ka ga mo in na and I hope that piti sei dam film ho to bang ka tu a mian ro to bang ka tu le pathi nei lung se le na ka thanok na jong hi kamu mai the ti jong ka sei mai thai na mu te te hi ti na chai na kinap la lo ding a hi le ki holim na jong nom he jing in na nang jong na lal ta ding ta san omin reverse ho jong chom cha na ki chom la ai ni jong break chom cha ga la he te o VP ho zo si ki holim na la sa team artist le actor za kop ho ki to ki holim na su in a event su le ama jong lal ta ding ta san omin na kai jong ka la lin ji sun break chom cha ga la hon ki break on ki sai le kong pai ding apa na ma hin ko sim su nai nei ki ni we he break chom cha ga la he te Avelin na bon sawin lim na kahinay kinin na hinja kahin say bangin ay ho Kuki society la tutu adi nga young most talented singer sula actor za kop ho kip to ki holim na su break masang sung ina nay bin tun break za win ga chi pai ki jang ten pha jang ha nei hon lo hitan na si chun ki ho loi te si chun nang ma hin khu tu sim chop cha ga su di hi pha chom chai su zo lo di je na ma sa pe ni la sa kha hin za lai ho Kuki society a la samin thang na ngai sang pen alui ho koi ham
Eo Kuki society sunga hi alui ho wang chu nang het chan kangai sang ngai ba ke man kangai sang pen hian na pulin chung Kuki idol pa ko na adi chu ala chi dan ho jong ko style ho jong ko na ka den western to kilo je as kangai sang pulin chung ai là actor la actor langa hi of course a bon la to team na na but ga ve thei nga chu Paulin khu kangai sang pen Paulin ngai sang pen eo Kuki society sunga na ki society ari nga Paulin ngai sang pen hin na ai hi hanin na khat jong than tum di po dang lo si nai vai mai pu de zamang nong chu a team nai but ama ho alui lang okay to the new generation ana ala mani chu na thang khai ti di mai jing ta ngai sang ta mi he na hi le aba nai ga hen nong ki nong sir hi le entertainment lang thima ga chi tin na how do you maintain your figure it out na ta sa hi chi fit na ball ham ipi na ne ham na chom chan hin sai te de ham hi chi piti ran ham ma daily routine ti out chi first of all ni sa kan ni alo na ima kan ne pon chol le sa ho kadu lo na mostly I eat veg ka hi na adi dam me tam ho kadu in na fitness bang chu masanga chu englo Kuki wa audition ka thu zawa chu gym chom hat kana chi in na e wang tu lai schedule nga tai thing ti de tai na he chun gym ho ka chi man hin tu wang hi ma ka bol tu fitness lang na chu le ke man ka maintain pen hi le ni lang hi na aji chu ini hil hin maya jong na mai shit na ho jong pimple so hung do te hi ja na sa ho jong sa chu ka du na but once or twice in a week in le atuin na ba ini wa jong le twin but mostly I love veg ai le Christmas ai le wan sun ni ta lo mai te even this year Christmas ana khat le bo ka ne kanu me tam ka ki hon sa ji in na sometimes score sa tio ko na mai pum di ho na an kam di hoi min ka ho ven ai tia je ko min Christmas ding na ala sa du ja nang in me tam na ni am tio vel na sei ju a phai na cái hoàng cái control rồi phải cái hoàng phải cắn nị ja sa na pa ít hết lúc phải là sung apa to đi cái to tan thì là cái gì à phải no you're still young now you have lots of future career hin nị là sao ha cái tim anh cái tim điều hitan tên ai lần đầu bên mẹ tâm hin na sa na ha nị pon adang là sa a hina sa akikang go pen ka du pen chỉ sẽ thế na adang chỉ cho ka du cho le wild deer ti ho ben gam sa na sakhi a hin hello de ba go hi cho ka du Jacob how keep hi in na invite na bowa an ne ding hele pina na ko wa ha hele sagop hiding sa ki kang go na atu lo metam se ani metam okay na bu to sawa ha ngai sang po dong hoi cut off he ti chu mi pi ho le vi so ko mai ga sale hin tin na a hi le complexion jong na kang sa jing ipi na kin huzi ha complexion wang he ti na ima kan upoi parents so ti ta parents so jong hi ti a hi hoi ham a complexion no thing ha ga sai ni ju I'm not proud of myself kanu ka sei phat na jang kanu hin na min a sei ji nu nga lai jong gol ho ki chu e ti chale ngo jong ngo kanu ka kilo hidin ka ki pa asan ba ipala kapa wang chu ama jong a hoi mo poi ba kanu sa ga chu hoi mo je na ji jong le complexion ma chu dark langa chi dark langa chi na kilo inu langa na kai he na a phle jing la jong inu langa na lan hoi lang inu langa na lan inu quality yo sin su na nga hum po he na kamin ai to ji vin ka ho ven na je ko nang hina wang pha e a hoi lang yo sin na nu la na ala kapa wang chu kapa ka la na hi le ti sei dam ka za za si ti de kapa mi za za si hin na je la wang chu kapa ka la je bo hi kapa lang ti de a phai na a phalang lang la hi wang an ta hoi mo ma lang la le ki hoi mo ro ji to nai ga sei hon hin tin ai le tu to hi nang lung ge la hi acting modeling lang hoi lang la acting lang hoi hi piti da training ho to wang ki chi be le na ti am ai lo ha le ipiti ne ge la ho Kuki film industry CSI ki sai ni ti am apam lang a so hin lung gel na nei honestly speaking kani opera ka embang it's very high na so the main reason why I don't reach my MT data na tu nya jong piti sei de ham
mi banga masanga in cheng jong na ki hile na tua sang ta kalun de hin na ka ki ta asanin pathin ko ma lang ka thu ma hin but God will give me still na chance ka nei na lai na nje acho eho Kuki society sung bo ki chai ding ka dei poina outside Manipur jenga jong na mi heading kanu me chu jong le la jong hi guitar hin na guitar hin chu le dance na cho jong hi ka jilbe num chu le jilbe ding ka ku tu ba hi ka bol do the long na aji chu schedule ong lo na ji ka jilbe ku chu jong le acting jong ka jil no min na chu jong le modeling jong ka bol no me ka tha no ngong but I don't line ka nei lo ja ai na ima ka bol do the lo chu le ai support ding mi lo ti dai dai support bol long chu mi ngan tin na ai bang kin ka sai nong khat chu na hin sai mangan chu chilai Manipur se sa hin chai hin na ji chu you're still very young na chanin na line polang ha might be hinge kisai le min in research mai the na might be a Hollywood Hollywood Bollywood a hello le a hot TV star na ho sang ya ho pan na thai chances in ne ha bola na ki bol thai ti chu pen sai ka ban le la langa ga chikit in gospel pathin la le love song hi na sa ho ma le na hen tu ma tu le tu awang hi mi he dinga hi pop ka hi in na but masang chun gospel la ti dei tai but not really a gospel song a chorus a chu hallelujah ti ga zau jap na ti chu kaloi ho singer ma chu gospel singer la hin thingpining hau kip ti na ama to hin ka bol ka sa ho ma hin cover ka bol hana hin chi vo chu gospel la sim the hin adang bang chu po ba hin na but I want to sing both na anin ka sa no mi aji chu pathinin talent AP ana chu le ongai na AP la sa the na which that everyone cannot get na ji AP ai bola ken ama ba choina la ka sa lo de ham na chu jong le lap song jong ka sa nom na aji khat au mi aji chu a hi le love kilung sit ti pathinin na pi ve ve hin na khatin khat alung sit na chu le khatin khat angai na ki sa lap song chu asin jong ka gel poi ke ma view poi na bang na ka sai khel jong le ni pi on ngai dong le na chu le example a ke to mi kha ka ki ngai ta cho nu mai nu to jon pi break up ho to bang kan ne ya ama ka lung sit wa ja pul dong na la ka sa chu chi jong chu asin jong ka gel he na he ji a chu gospel la jong ka sa anom chu le lap song jong anita ka sa anom and then in future anita sa ning bang lung yel ka nei azisu I ho meeting hon sema what you think you become na in gel chu hina phai gel le pha hina si ai gel le sizing hina cha ke wang comment ko pin no koi lap song ti dana chu la mi ngai num lo chu le mer se ta o mi na cho wang chu ka sa lo din na ka sa nong poi aji chu ave ngai ding in jong ngai poi na but ki lung si na kha le kha ti wang chu ka sa ade anasa jingin lang na disu ka sai banga ilung gel hin na ase gel sizing a phai gel phajing hi ala tu in ai ho English le ai ho Kuki te taw tai ho to ai ho pau la bo hin na sam na pau dang jong na sa social media YouTube a ki upload hi Kuki a le English ha bo hin na but live a ka chi ting le la sa program o ka chi ting le wang so mai le la sa na jong hindi la jong ka sa bona ka mix up atutile Impact TV hin na Impact TV he ho Impact TV no ya Kuki channel kha hi sin Impact TV dedicate na ding in Manipuri la kha hin sa na Manipuri song kha hin sa phi bo guitar ki hi kan pe hil mai thein aji chu guitar jong ka thim hin kahin sa hil jong le viewers so koma ke sa nom chu pardon so kan loi ti hona hen sai aigi wahangi pau khum piram dana chakhiba yaron nungsibagini punna punduna thamgani thamoigi khungbagda pothahanduna nungshi
nung shi thâu giang phẳng dây phao hum do na tham gani ikutina malim da leiriva thawai pan ba matana so khang loi nangi hak chang da malim da leiriva thawai pan ba matana so khang loi nangi hak chang daฉันชูตังเด็ก พอยมาเทเลนต์นี่เห็นนะ English ลาซาจงเล่ English เตะแบบไอ้หอกูคิดลาซาจงเล่กูคิดเตะเฮงนะไม่เลยลาซาจงไม่เลยละ Where will ไอ้ตะบังเทเลนต์หิวไหลละจงยัง he is just in front of me so film โทโฮ producer director lyrics him โฮไอ้หอกูคิด society มินทั้งแต่ why don't you sponsor him นะคิดจงก็กะใส่น้องนะมอให้กูรู้นี่นะ he will shine like a star จุดไอ้หอน้ำสุงอาดิงาตาจับปะไอ้หอดิงาคิดทั้งอัดปีไทยพิจารณาขังดงจ้าตัวกูน่าฮิตาบอลไทยเลยอี support ว่าเลยอีจะนับพาดาเดี๋ยวทำที่จะกินจังนะเอรอนน่ะมีปีหัวจุเลยพิจารณาไอ้หินกิทโฮปีไทยหัวดิ้งก็กะใส่กินหินเต็นกี่ป้อมเฮซิงน่ะน่าจะเล่นหินน่าจะเล่นมาสังอ่ะกี่จัง respect ก็หินปีเฮซิงน่ะมาบ้าน่าจังหัวอีตาน่ะหินบอลโดดดิ้งหิกี่จังก็กะงูอินนั่งจังนักกินเน็บเราดิที่จะกะใส่หินเต็นไอ้เลยหกKuki society ที่ตาวเตฮิตบังlalang enjoy jong khin sai ta na lalang a hilu la hit bang hoi hi parents so hin a piti da ha career hin khu sip na thailo a mu jiu cho na le kha simin zan hin sai ma chana le kisim thimin ai lo la hitin football ti le no lai ti le no acting ti le no hi ja ipi comment na pi no ma hi chi first of all a saying in society ji jong hina society hi isu pi mai le te chan noi phanai po na society no an ne win chu le gam jong nei po na hi ji a chu first main issue chu le chu ji he ti ka ging cha in na chu ki le secondly tua jo to bang hi overcome bu nei na dinga hi parents on a support and first of all hi ema hi piti sei dam italian hi ke za bi lo de na hard work chu le italian hi ke za bi lo ding chule santa ilun lo now aji hi ai le ke mai gel da na pidi sei ha training ho inei lo na pidi sei na ithan omna so vi la ho to manga age sai lo lam ho jong chu training ho ita course nei lo ana abo ji bai santa lung the lo example mi khat in lam hian lang la sai jong ho ita a require zo shi chu na music lang hi le guitar hi in singer ading azong lam jong hi apoi mo in nami entertain ading lam jong hi hoita hong thipa training han chaya surfa ho jong hoita in hiera na acting lang ti jong acting course training hoita hin chaya a hi le ibola sangta long thelo de hamna emi te bo hi loin za dang hon jong a hin tip the hi na hi ja chu sangta ilung lo he ti ke ma viewpoint a ko na na kain sei do no he adina a hi le nei kwan na su mil thai lo ko ham na support pen nang ma life na til bol nei osia we behind every successful person there is always another successful human being ti ba chana koi ham chu kanu he kanu hin elung sit mo mo na kappa enjoy elung sit ai but ke ma mu dan kanu hin ai ha lung sit ji na ti de sei dam athu ka ngai lo teng jong na ali su rin kanu hin na hi chana chu ai ngai lu hin kanu hin kala sa jong hi na sapan ai support in na hi ja chu kanu hi ke ma ding inspiration chu le stepping stone ti dai tai ti chu amai kanu hi very very so inspiring emotionally na so take this time to thank your mom and your dad mama le papa ko mai phina sai no am to kanu le ka pa ko ma ka sai no mi hi le nang ni zala tu nya hi chan ka pha hi in kanu le ka pan jong nei support che chi hanin lang to sa ta ka dun din chu le tao na azam nei ha tao hi ka ga sai no pha chuna ka ga hai kanu le ka pa hi PGCN pastor ho bang zo hi pathina he honin na kanu le ka pa hin pathian lang ai ha til hon jong le ai ha tao pi jang hi chan kalun ai ti jong ka sai no nu le pa tao za la ta te phat thai bo ki chang ri hi mong mong hi chiwang na le na nau te ho niam sa hon na hi pt na ge na support nau te ho kanau te wang hi kanau te ngai support na di dia kanu ya kanau amin thang boy na ma chane ha support in
piti sei dem program ho katchi a kahung ki le ngai tiam khat amon ehung tha thei lo na kai kha ji la man ehung pui jin na kanau hon jong e support e bon win now he is that na ti te now nga kan nga na oh you have big responsibility yeah, na sa to his career ko na ma wasang a life of transform hin bol thain ding na ha pan hala na la the chi su ka hin sai hin tin a hile tu ai ho Kuki society ati tau te khang tha na youth so la sa langa lu tho acting langa lung lu thung khang to ning ho ti tau te na am ho ko ma ipi na sai no ipi how should they overcome all difficulties am ho boy again thai no iti difficulties ho iti true hin bo ngai na ga sai pi thai young generation ho ko ma chule upcoming IPL singer and acting lang jong le am ho ko ma PDCM secret of success ti da jo ke ma kuna ka hen do na lo lin na pen chu ka sai num pen chu hi le first of all pathin het ngai lap song sa awang acting bol wa nga pathin he high mil de hi pun na i bol zo sha pathin thang ba de first of all pathin he de chule second education education is very important I chin zo sha education lack of education hi le pi hon jong respect na hi alhom ji in na ni respect point secondly education in third he know who you are and what you can to know who you are and what you can iti ting le family in line chuma ai hin dei sa example Mary ko mo to bang anu le pan le kha sim sa num but ama chu boxing lan lung lu na hi cho to bang hi pidi sei dam nang man board chu na ki he na ngai katidan chu na family in na hin khula achom la nan dei sam na chu family a chi di he poi nu le pa jong hoi ta til holding chu le I thanop na chu ei man no ki he ngai abana a fourth a hi ka sei nom hi le no to drugs yes to life nisa I ma cha intoxicant ho hi ball loading chichun ke jong hi ga sei ding nisa kan ye lo hi min jong program ka chi tin jong min a respect in jole ni lung si ka changin na singer adang ho sangin min e ngai lu zo bi respect ni hi ja chu nisa I man ye lo de hin abana hi hard work katino me till he tu la samin thang example Hollywood ho jing jong they are not that expert but hard work ako na sang ta hong jong hin hard work hi I maintain you chu ka sai no a hile na sai ho si very inspiring a hin na a hile nang jong na thilbom ne yo sia success hung hi in lang na pathin in na lampia hin ma pui jing in ten a hile ban sikin hitin tu ni impact TV Kuki channel studio hung na hi in na viewers ho chule mipi ho chule hi channel vazing ke ho chule na fans ho ko ma na ipi na sai no ma nang ma ko na ipi na sai no ma pha cham cha na hin ping okay viewers ho ko ma ka sai num chu hi le YouTube channel Jacob ho ke ba hin chi hi promo nei bol pi win lang to hi abana official video hian nang la ho hi jong le atha ka hin che hi ke ma midang channel upload to la ke ma channel abona kain upload de hin icha chun subscribe nei bol pi win lang like share nei na bol pi win ka ti chi ka sei no me yak Jacob how keep tia jing na Jacob how keep kitia YouTube channel hi ama hi in mi pi ho zo si la viewers so yo si to la Kuki cha te zo sin subscribe ni na bol pi deal like na bol deal share na bol ti chu ho adinga iki support to now lin pen chu hi jing he chu kin zo ama thalenga ka hin sei hin den so ho society ki support to na ilha samin na ja chu adak na hi po hi channel se subscribe ma chu in na bol deal he ti chu kin zo erona ka ga sei hin tin ai le tu in na hin huana na aim in life in lang kam ta na hin sai ta na personal history tam tan tu awang hi aba na hi aim hi ipina na yam na hin sai thai na aim hi piti sai dam akinai chi na mi zo shin adi dia Manipur sungai government job akidai in but till he ide bangin asung thei ji po na hi chun keima tu le twa ka aim pen hi le I don't want that being rich na how jong kho ka sa pu till hi ka ki pa na kalungin adei chu ka bol le
kakipa na tuji suke ya kata sanu sa pianin na chole ka em hi le masanga sang ni ko Kuki society sumjong akhang tau ta in na kita sot na long kan not kis sot kita sot na long ta in na tunya jong mi pi ho za la jong hi chani ka long hi chalai mu na jong ka hung tau the hin na hi ja chu ke man ka em pen hi le chi ka la sa hian lang na acting nang hi professional ka chi pi no me chole training jong tampi kabon no min na icho training ho in chai leng to asanga sangta ka thuni ka kita asan hi ji mi pi hon jong nei support ji mugen lang to asangin inam piu hi khan to sautin la so hin lang actor ho hi jong film to jong ha support utin professional line a gp ne thei chanin na ki support tu te ti ka sai nom chole hi ji impact channel jong hi I bon chawin subscribe na bolutin a khan to na dingin share jong ana bor jing ute Palm hazing Jacob to Nisalai Nahunga, Impact TV Kuki channel studio Nahunga, very colorful, one very meaningful history cut hitting a hit, and it's indeed my pleasure to host you na. I nahiva Natalan Hokabat Nahi, very respect kapi injule. Kinzong inspiration inspire yung kahin kay mazin sila mi pihozo siyang inspire hidi katasanin nang zong patinin patay na bo intin mabana acting lang lalam hizong le not only Kuki wood na many wood hin abang dangazong pachan na lita ta sangta hinay na ni kating le his story hos a vela ki holim na patin in pikit thay na dingwin kinzong wis kahin bolti patin zong nang na mapuitan ti kahin say chula viewers also sinon Jacob how keep YouTube channel subscribe na bol hitin support na bol chula director ho producer ho aba dang ho in ama hi kolu no hitin ama hi promo bolo hitin so sai na ka sa hindi ki pam hazing in tunin adingin hi chan hin ki holim na na sai ta hite ke jang ka ge pa ki pam hazing tuni adingin Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow hi chan na sai hitin chila tuni soi vet now I phat chong pin ho Impact TV Kuki channel official website a comment la feedback hin pi thayo hi tuni adingin Jacob to keima ki holim na chen chen kum khana na ing kating mun chana be zo sin bon chawin bang pha